La Biblia en el Evangelio según Juan, Rampal ni Bible yulul na sakyaka, witingayang nikaw. en el capítulo 20, versículo 31 dice: Juan capítulo 20, 31 ko yulwe. Jesús es el Cristo, Rampal ni ke, di sa siya ka Kraiski. el Hijo de Dios. Rampal ni ka witing wala ni siya ka papang. Si tú le crees, Anway sa witing ko kulway ka. tienes la vida en su nombre. Rampal ni witingayang ni kaya kat duwa sakite. Dios es el Creador. Dawan ya ka dilu ya ka lahwiyam na ke. El Hijo de Dios se llama Jesucristo. Rampal ni ke, tiwiting wala ni siya ka Jesus Christ ke. Jesucristo es el Salvador. Jesus Christ ya ka rampal ni ke alas nuh ni ke. Jesucristo no se llama Papangmini. Ang Jesus Christ ya ka witing ayang ni awas sa kipapang mini. Jesucristo no es Papangmini. Ang Jesus Christ ya ka witing ayang ni awas sa kipapang mini. Papangmini nada tiene con Jesucristo. Papang mini ya ka Jesus Christ karak yahinit kiwasake. Jesucristo es el perfecto hombre. Ang Jesus Christ ya ka rampal ni ke alas barang ni ke. Jesucristo es el perfecto Dios. Jesus Christ ya ka rampal ni ke te witing ya ka dawan ke.